Rekli smo da kao što oko ne vidi sebe, tako ni um ne razmišlja o sebi. Oko je nešto malo koje može vidjeti neko drugo tako isto. Um je nemerljiv na taj način. Nije ni jedan, ni mnogo, ni bezbroj. Um je nebrojiv, svjestan sebe i izražen kao inteligencija. Um je kap i beskrajni okean prema poziciji njega, u jednom sebe svjesnom ispoljenju njega. Ne možeš reći da u okeanu ne postoji kapljica, ali pokaži je. Um kao okean jednako kao i um kao pozicija jeste jedan, istog svojstva u cjelini. Kao što je kaplja okeana slana jer je ceo okean slan. Ispoljenja uma su ljubav i moral. Sve što nije umno jeste bezumno. Um i razum su, tu smo saglasni, dve stvari. Jer je um radno-operativna sposobnost mozga, a razum je mozak tom sposobnošću aktivan oko racionalnih stvari. Nešto što nema mozak može imati znanje, kao što znanje imaju i biljke ili velika svemirska tela koja imaju svoja polja znanja, stvorena umnim, slaboumnim i bezumnim bićima konkretne planete. Dakle, neko ispoljenje koje ima mozak nije nužno i umno, nego može biti i slaboumno, zlodelno namerno ili zlodelno nenamerno. I to je za poseban razgovor o tome šta je deo scene za nastanak i razvoj svrsishodnijeg i smislenijeg. Namerno zlodelni su samo slaboumni ljudi. Životinje nisu zlonamerne. One samo deluju u svom interesu i po pravima opšte scene. Potvrda postojanja umnosti je samo svesnost do blaženstva. Mozak ima i vuk, ali kad je um vuka na sebi sam, nikad. Vuk živi za telo svoje, a ne za umovanje do svesnosti sebe u Bogu i svesnosti Boga u sebi. Vuk može biti sit ili gladan, umoran ili odmoran, ali izvan egzistencijalnih tema u njegovom mozgu nema ničega. Može neko reći da mi ne možemo znati šta se dešava u mozgu jednog vuka, ali znaju se vibracije njegovog tela, vibracije u mozgu njegovom. Svi procesi u nekom mozgu imaju boje i svi procesi u svim mozgovima su istih boja. Tako se zna da li je u mozgu spokojstvo, bes, mržnja, matematika, muzika, blaženstvo, totalna pasivnost u namjeri, to jest odvajanje od svega u punoj svjesnosti sebe. Tako se zna i da su neki ljudi po aktivnostima svojih mozgova zaista iznad životinja ili nisu. O Bogu smo se razumeli, o slobodnoj volji pretpostavljam također. Ne samo iz vašeg odnosa prema nama zemljanima, nego i iz odnosa onih koje ste vi pomenuli kao razvijenije od vas. Mada ne shvatam u čemu mogu neka bića biti razvijenija od drugih, osim naučno-tehnološki, a to zaista nije važno, pa čak ni za sejanje života po vasioni, niti za blaženstvo Boga u sebi samom. Već samo jednim osvešćenim bićem negde u univerzumu je Bog blažen. Tako da posle jednog blaženog u univerzumu svaka druga civilizacija svojim blaženim ljudima iskušava blaženstvo sebi, a ne i već blaženom Bogu.